Ove godine slavimo 15. godinu festivala plesa i neverbalnog kazališta Svet Vinčenat. Meni je osobno u pitanju 7. godina. Prvi put sam došla tek kao pomoćnica pomoćnika, producenta, ali ostala sam ovdje zbog jedne posebne energije koju nisam osjetila vjerojatno niti na jednom drugom festivalu. Una performance di danza verticale. Il titolo è Little Nemo ed è un lavoro ispirato a Tintoretto e a Winsor McCay, un fumettista americano degli inizi del Novecento. La danza verticale è un'esperienza che ho iniziato negli anni 90 e che per prima ho iniziato ad esplorare in Italia. È stato poi un percorso che ho mantenuto e che ho mantenuto fino a una decina d'anni fa, nel senso che adesso danzano le danzatrici che io formo per questo tipo di pratica. Ogni luogo partecipa attraverso il mio sentire le persone, il mio sentire la natura, il mio sentire le tensioni, e questo tutto viene mangiato, viene sentito e viene poi restituito attraverso il lavoro. 첫 번째 질문해 주신 힙합과 컨템포러리 댄스를 섞게 된 계기는 뭐 해야겠다 막연하게 뭐 시작한 것은 아니고요. 어렸을 때부터 제가 힙합을 해왔고, 그래서 어떤 백조유수 작품을 보고 그 남자 솔로 음악에 대해서 장난을 많이 쳤어요. 네, 거기에 대해서 안수영 컴퍼니는 기존의 스트리트 댄서였던 친구들이 다수이고요. 그래서 힙합과 그리고 또 현대무용을 다 같이 잘 할 수 있는 사람들이 모인 단체예요. 그래서 어떤 현대무용의 진지함은 있지만 일반 사람들에게도 현대무용이 정말 재미있고 쉽게 접근할 수 있는 춤이라고 몸으로 표현하는 게 일단 안수영 컴퍼니의 목표고요. 그래서 다 같이 재미있게 작업하고 함께 즐기는 것이 최고의 목표인 것 같습니다. Osjetila sam da je nekako došlo vrijeme
da se nakon što je koreografija zadnjih 10 godina ekspandirala u različite smjerove, postala je porozna za različite medije, za različite multimedijske utjecaje, za druge discipline i tako dalje, odjednom sam osjetila poriv očistiti zapravo medij prema njegovom onom prvobitnom. Imamo predstavu koja se bavi isključivo pokretom, koja transportira sve što ima za reći, govori kroz disciplinu plesnog medija. Mislim da ono gdje smo se svi stvarno našli na različitim razinama kao plesni umjetnici i različitih generacija je da treba progovarati o plesu kroz ples. And I was very interested in the body and how the body functions and these enigmas that we have, like how we are able to do so many things, no? So it's the main thing is the complexity of how we can move actually. And it is, for me, it is very beautiful to do this performance outside and to be able to, it changes every day. And yeah, because the people is different and it's also like in a semicircle. And I don't know, it's a very nice experience to do it outside. I was dancing part of Elvira Piorun. She's an artistic director of our company, but she's not here. She's performing now in China. So I'm dancing instead of her, and instead of me, Maga Radwowska is dancing. So for me it was very weird to see myself dancing there. We have a lot of fun in the piece. We have a lot of pleasure inside. It's like the real relationship that you don't know if it's good or if it's bad. You cannot judge it. The man is created by two different women. So at the end, he doesn't know who he is. Kada gledamo kroz izlog naše duše, gledamo svaki u svoju dušu i svaki gleda u tuđu dušu. Zato i molimo gledatelje da budu daleko od nas, da gledaju samo fragmente, jer možda se u našim dušama zrcali njihova i obratno. Poanta izloga je baš odvojenost, fizička odvojenost staklom, bilo čime od gledatelja. Ovdje taj dojam neće biti isti, odnosno oni bi trebali biti dovoljno udaljeni da to gledaju iz jedne udaljene perspektive, baš zato da vide djelić toga.
Ali što je, tu je festival je takav da se moraš prilagoditi prostoru i kao što kaže jedna moja kolegica, ako se ne možeš prilagoditi nisi plesač. Inače se izlog pleše u dućanu namještaja i namještaj je scenografija. Tako da ovdje to malo nedostaje pa se zato lupamo po prostoru, vidjet ćemo šta će ispasti. Iako mi nije dobro kad ste nagruvani jedan na drugog, je li imao nam svjetlo ako je tu na ovoj traci, recimo? Ako nema, bit ćemo lojtrom pa ćemo popraviti to na brzinu. Dobro. Rekviem je predstava Zagrebačkog plesnog ansambla rađena za 6 izuzetnih plesača, a govori o našoj ljudskoj tjelesnoj prolaznosti. Predstava je nastala iz nekakve osobne životne tragedije, međutim naprosto sam morala kroz sebe procesuirati to što mi se dogodilo i morala sam to izbaciti na scenu, izbaciti iz sebe. Plesači se međusobno snimaju i snimaju dijelove koji se izvode na predstavi, tako da mi kroz veliko platno dobijemo i neku drugu dimenziju izvedbe koju inače vidimo u totalu na samoj sceni. Svaka predstava u stvari se adaptira za uopće eksterijer i bojala sam se, moram priznati, zbog te interaktivnosti što će se dogoditi, kako će to izgledati u takvom prostoru koji je skroz open space, međutim bilo je jako dobro. It was one class that every students from this class are great dancers and they are doing very good work and developing the moving in dance area. Especially Milan is for me very not only like independent dancer, but dancer with his own way, with his own movement, and he's going very straight to keep this. So I was looking his work, and he came to festival a few times, I don't know, with Les Slovaks, with his solos. And then the next step was, so you can do some this way of your work for our theater.
So this was born by the meeting of the artists, me, Matthias Sol, and eventually also Nihan, the singer and composer, and our light designer. And it's based on the merge of contemporary dance and contemporary circus. It's been a pretty long process, a lot of research based on. Basically, we're working with the images and with the emotional states. Beautiful. This castle is amazing, and I can really hear today. I see our singer singing up in the air, in the sky, and us dancing. So I'm really much looking forward. My piece, That's It, solo, is based on my fascination for dreams and that nothing is what it seems. Well, my way of working is with state of mind, so I try to look for state of minds that represent for me what I want to express. And so it's a whole inner trip, and for me it's an invitation to the public to enter this inner world of mine, so that's what I've been looking for and hope to reach it. The premiere was a bit more than a year ago. I performed in many different places, on locations also, so I had very diverse public, which I really love it. Also to be here in this village, I think it's really great because it's a completely different audience. So I hope it's kind of new for them and that they will have a good experience, or a bad one, that's also good. Sisyphov Pink je plesni video triptih koji je u formi instalacije, zapravo to je koreografija koja je rađena za video. Ovdje u ovoj loži, u ovom prostoru će gledatelji pogledati cijeli video uradak u cjelini sa sva 3 ekrana, a svaki ekran posebno je postavljen po kafićima u gradiću, tako da nekakav dojam različitice dobivat sve dok se ne dođe do ove zapravo završne cjelovite faze. To je video uradak, a s druge strane i koreografija, jer gledatelji
zbog te razlomljene lokacije opet moraju prošetati ili neminovno uoče jedan ekran pa se eventualno pojave na završnoj fazi prikaza jedna malo drugačija forma.